guys, magluluto tayo rin ng dinuguan na may papaya. Yan guys, magigisa na tayo. Unahin natin yung intestine para maging crunchy. Tsaka natin lagay yung bawang, sibuyas. Yan. Haluin lang natin hanggang masute. Ayan guys. Tapos ilagay na natin pag naluto na, ilagay natin yung balon-balunan, atay, konting balat, tsaka meat part. Ayan. Isa-gisa lang natin guys. Yan. Pag medyo luto-luto na, lagay na natin yung papaya. Ayan guys, hintayin lang natin na maluto, tapos ilagay natin yung dugo. Yan, pagluto na guys, lagay na natin yung mga ingredients, asin, paminta, tsaka magic sarap. Yan, lagay natin na simple para may konting sipa. Pag naluto na yan, lagay na natin yung dugo, tapos halo-haloin natin, tapos all goods na tayo.
kainan na. Sarap to pagpulutan. Yon. Garnish pa natin. Garnish na. Onion leaves.